ji xeta pazey tabaqe heya xeta pazey Şubatê di nav PKK da çek û dijwarî. Beşa heft di Kongreya Siyemîn da mirina PKK ya salên heftiyan û ji nû ve xulqîna Alî Yoldaş wek Serok Apo. 4 salên navbera 1986 û 1990 ji siyemîn Kongreya PKK heta Kongreya wê ya çarê ji bo PKK serdemeke derbasbûnê ye û ango PKK-yeke nû Abdullah Öcalaneke nû xulqî. Kongreya Paqijiyê û paqijkirina riya serokbûna Öcalan. Kongreya Siyemîn ji bo PKK xaleke werçerxanê ye. Kîmyaya PKK gav bi gav guhorî. Heta Cemîl Bayık di pirtûka xwe ya dîroka partiyê da derbarê Kongreya Siyemîn de wiha dibêje. Ev kongre ji hemû kongreyên din girîngtir bû. Ji ber ku pêvajoya afirandina PKK qediya, êdî pêwîst e hawîldora PKK were zerarkirin û paqijkirin. Biryara Cemîl Bayık rastiyekî bi awayekî veşartî eşkere dike. Di PKK da bizavek çêbûye. Paqijkirina kesên ku PKK afirandî, hemalî kirî, li Lubnanê nîvbirçî û nîvtêr jiyayî, yên ku PKK li ser milên xwe mezin kirî, hatin paqijkirin û jinavbirin. Di bingeh da ji salên 1980yan heta sala 1992 di nav PKK da şerrekî navxweyiyê bi xwîn û veşartî hatibû meşandin. Dê rast be ku van salên PKK em wekî serdema navîna tarî di dîrokê da bi nav bikin. Ew kesên ku şiyanên wan yên serokatî kirinê hebûn, hemû li Loran û Lubnanê hatin kuştin. Kesên ku ji PKK ve qetiyan jî hatin kuştin. PKK li nava Avrupa'da mirov parça parça kirin. Herkes bi hênceta ku tu delîl û şahidan pey xwe nehêlin, bi hovîtî hatin kuştin û winda kirin. Xeletiya herî xeternak çêkirina teoriya xeletiyê ye. Ya ku PKK jî kirî, ev e. Di salên 1970yan de PKK bi dizî ve dijwarî di nava xwe da bikar da anî. Li Öcalan piştî sala 1984 kuştina kadroyan teorîze kir. Êdî kuştina navxwe wekî şervaniya rêxistinê hate binavkirin û zorzanê vê şervaniyê jî Öcalan xwe wekî mînakî de nîşandan. Du pirtûkên serekê yên PKK hene. Pirsgirêka kesayetiyê li Kurdistanê, taybetmendiyên milîtanên şoreşkir û jiyana partî û tasfiyekirina tasfiyeciya kuştinên navxweyî yên PKK bi van pirtûkan hatine meşrûkirin. Destûra kuştina her kesekî hûn ne li gorî standardên PKK be helal e. Duran Kalkan, mejiyê min geç girtiye. Kadroyên PKK nikarîbûn bawer bikin ku ev partiya ku ew tevlîbûne û wa afirandî ne ew partiye. Rêveberê PKK Duran Kalkan ji ber pratika xwe ya Başûrê Kurdistanê beriya Kongreya Siyemîn lêpirsîn lê têkirin. Kalkan dixwaze bi Abdullah Öcalan re biaxive. Li Öcalan vê pêşniyara wî red dike û Kalkan jê re nameyekê dinivîsîne. Kalkan ji ber rû bi rû mayîna hinek nêzîkbûn û helwestan yên di pêvajoya Kongreya Siyemîn de wiha dibêje. Mejiyê min geç girtiye. Öcalan di Kongreya Siyemîn de ew kadroyên ji bo xwe wekî astengî didîtin hemû derxistin. Öcalan biriya kadroyên wekî Duran Kalkan, Ali Haydar Qaytan, nifşek wekî Semîr jî holê rakir. Êdî dema tasfiyekirina kesên mîna Duran Kalkan û Ali Haydar Qaytan jî hatibû. Endametiya PKK ya Qaytan, Kalkan, Fatma Kup Kod navê kesîre Öcalan jê hate girtin û ew xistin statûya eniyê an bûkirin endamên Erenekê yani Eniya Rizgariya Netewaya Kurdistanê û ew şandin Awropa. Apo ew gotina xeyrî durmuş a ger ez bimirim li ser gêliya goran min binivîsin deyndar bû li dijî xebatkarên PKK wekî çek bikar anî. Digo herkes deyndarê partiyê ye. Herkes dê hewl bide ku xwe îspat bike. Heya ku bimire. Herkes dê îrada xwe teslîmî PKK bike. An ku hemû kesayetî û şiyanên xwe dê teslîmî Öcalan bike. Yên ku teslîm nekin, mafê wan yê jiyanê tune. Öcalan mirovekê ku tu carî neçûye şer, tirsa mirinê nejiyaye. Dengê guleyekê jî nebihîstiye. Lê bi awayekî bêdilşewat û bêrrehmane endam û şerbanên xwe rexne dike. Êdî PKK gihiştiye hevsengiya ku Öcalan dixwest. Cudahiya di navbera serokatiya taktîkî û serokatiya stratejîk da piştî sala 1986 tu têkiliya PKK bê rêzigname û bernameyê nemabû. Êdî rêzigname û bername tenê belgeyên propagandayê bûn. Li gorî rêzignamê tu xebatkar nikarîbûn mafê xwe bixwazin. Rêveberî li gorî destûrê naê hilbijartin, an betalkirin. Tenê yek rêzigname û yek bername heye, ew jî bêşik û bêşîrik Serok Abdullah Öcalan e.
وی دمی اوجلان جبور را بکرنا بیر روشی گوترک تئوریک آل نو درخست پیش آبو اپ هر دو سازی کرن روژه بی سروکاتیا تاکتیکی و سروکاتیا استراتژیک براستی اپ و قطاندن جبو کو کارمندن ریوبر سینیورین خوب بزانون و هاتبون آوا کرن جبر کو ریوبر استراتژیک عبدالله اوجلانه نای گوهرین نای نقاش کرن نای رخنه کرن ریوبریا تاکتیکی جی دی خط عبدالله اوجلان جیبه بکه هر گاو مجبورن کو خو اثبات بکن اوجلان هر دم دکاره وام به ارگ بکه و جیدرا حمی که مسیان جی سروکاتیا تاکتیکیه ام دکارن ببیجن و شور اوجلان هر دم لسر ستوی وام بو دکاره هر کلیه ستوی وام بفرینه ده انجام دا جی وسا چه بو اوجلان و سروکاتیا تاکتیکیا نو هلبجارتنا یکما اوجلان جی اندام رحایی بون جر رحایی تنه ناب مراد قرایلان جویر روژه حیا ایرومایه لی تنه رحایی تیری کاری رخصنی ندکر دویچ افغانیان ناکوکیا ده نابرا قرایلان بایق قلقان و قراسودا لبر وره دیتن اوجلان هوجه هنک نابین بیتر شرخواز بون هن نابین وکی خلیل قایا کوب کود کور جمال تیناز کرن جمیل اشق کوب کود هوگرد تیناز کرن شمدین ساق کوب کود پرماخص زکی و شاهین بالیج درکتنه پیش جوان نابان را وظیفه پیکانینا خطا کنگره سیمین هات داین براستی ارکا سرکه کنگره سیمین جیبجی کرنا قانون لشکری شروان تبل پکیکی کرنه بو همان دم پیوره دومین جی خراکرنا خطا خاینتی یا لکردستانی بو وان هر دو بریاران لحرم وکی بوتان مردن و زاگروسه به واجوه گنودا دست بکرن پکیکی ری قد کرن جوان درواندن مختار دو کشتن دراب دکوم دکرن کسیم کجی حز ندکرن جزا دکرن پرین وانجی دستاندن گند هاتن سرگرتن ستونین تلفون و الکتریک هاتن برین دبستان هاتن شوتاندن ماموستا هاتن کشتن هجمارا سیویلین کو پکیکی کشتی جه هجمارا لشکرین هاتی کشتن پر و پر زیدتر بو د چالاکیان دا تنه مروین سیویل هاتن هدف گرتن لسرانسری بوتان زاگروس هوای کی ترسی هات آفراندن کاراساتا قانون لشکری و پرگارا جاشتی پکیکی لسر دورا کو دکاره بگهجه وک بوتان و جلمرگه دست به جی کرنا قانون لشکری بزوری شهروان کومکرین کرد د چو مالین کو هر روز نانی لی دخوار و د چادرین وان دا دمان و جاری دست به گرتنا جوانین وانا کرن حتی پکیکی جار جانان جنو زاروکین بچوک جمال در رواندن و جوان را دگوت هیا کو جوان نئین و خورادستی منکن ام و بر نادن زاروکین در نابرا 8 و 9 سالی دجی وکی قانون لشکری بزوره هاتن برن گلک جوان جبر کو دخواستن شوندا بربن هاتن کشتن ایدی گلی بوتانی کو جوی پکیکی د سال 1985 دا او حمیس کری بو پرد تسیان هب آفراندنا دولت او پکیکی پرگالا جردوانی د سال 1986 دا پکیکی دست به شر دیش عشیران کرد هر کسی که کو فرمانی وان بجه نه آنینو گهداری وان نکری او وکی خاین هاتن ناساندن ناکوکین هی یند نابرا عشیر و گندیان دا پولتر کرن پکیکی عشیرک آنج مالبادک دگرد جام خواهو یند دیجی ددانین همبری خواهو او لدیجی هف بکارده آنی پکیکی جواک جه هف و قطاندو آنین همبری هف قانون لشکریا مجبوریا پکیکی و پرگارا جردوانیا دولتا ترک خودی یک آرمانج بون پکیکی جوان عشیرتین کو سری جبو کسی نتواندی خواست کو بزوری جوان را بیعایت بکن لی عشیرت دستلاتدار نفرمین هرمی بونو و خودی خان و خاندان بون پکیکی عشیر بر به دولت و دحودا یک جوان عشیره آلا بو خلیل کور سعدون آقای سروک عشیره آلا دچه پیوستین لوجستیکی جه اندام پکیکی رادبه د سردان که خدا فرماندار پکیکی علی دریش جه خلیل دبان جاوید خوازه خلیل دبیجه اف جباپیر من وقت یادگاری که مالبات دیه از نکارم بدم تا پاش علی دریش رادبه و خلیل لورد کجه دبان جاوید جخور را هل دیده جسد ویجی لهستره که بارد که دشینه کن پشتی ببیری عشیره آلا لدیجی پکیکی چک هل دیگره پکیکی عشیرت وکی دشمن دیتونو به ایریشکاری لدیجی وان تبدیگری لو ماجی لهمبر و هر وستا پکیکی عشیرت هرز دبون به دست پکیکی عشیرت بر به دولت و دهاتن دحودان دولت جی او یک وکی درفتک بکار آنیو او کشانن آلی خواه
عشیرتا جیرکیا جی به همان آوایی پشتی کو هنک رسپین عشیرتی و مالباتا کروان آقاهاتون کشتن آوان جی چکل گرتن او ایدولوژیا چپ آ پککی یا کو نتوا یا کرد نپجری نو و دجمناتی عشیرتان دکه جبری ده هبون دماکو پککی خوتنه وکی دستلاتدار دیتن سروری لسر همو حریم فارس کرو عشیرت مانه دنابینا نالو بزماراندا پشتی کشتن جی عشیرتا هاته کرن هیدی عشیرتان رو به دولتا ترک کرن جه سال 1985 هیا 2009 به فرمی 123,476 کس لباکوری کردستانی بونه جاش و ارتش یک جوان حتی آبا کرن ام نکارن راستیا گرسیا جردوانی تنه به جیربونا دولت ایزاه بکن یه هشتی کو جردوانی ببه گرسیی پراتیکو کاربدان پککی بون جردوانی جه انجام پیوندی و ناپوکی پککی و دولت خلقی مینا هر جاره پککی او گنه خست توی سروکاتی تاکتیکی و ریوبرین وی سردمیجی یک به یک هاتم پاکش کرن